Bapak Ibu sekalian, bahwa di mana bumi dipijaknya, di situ langit dijunjung. Tamanda mabala kolongo tontoki tuara mesti mana roko tanggan manda nanti tondoko roko barande matoto na kedayanan lagu kuong bungadai bambalangina padanga di Papua sulunan makaraeng bataratuan tanah Cendrawasih lili lembang padanga di Sentani, bahwa ini adalah tanah gerbang langit tanah Papua. Ini adalah pintu bagi mereka yang meniti awan untuk tiba di tanah Cendrawasih. Kami mohon izin dan hormat kepada pendahulu leluhur pemilik tanah Sentani ini. Semoga semua yang dilakukan ini merupakan penghormatan dan penghargaan yang tidak lain hanya kepada leluhur dan kepada Sang Pencipta. Sekali lagi, tidak lain hanyalah penghormatan kepada leluhur dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Sakit-sakit kamu tomatuang ki tu tiumba do may pengambulan untuk roy te pada matu walok lalan nama to na indo itu di gua may malakolong ya sabah ya dia nggak tahu di kodin di coba sama sakit-sakit solanasan kasih tamu te may sanda makamban mima palika bitambayokan tong araga sa ganda te koto sarira kan domay yo jadi ko ki poga ubang ama susi biasanna di Korea di Nesiopa nah angkita apa salah dandan pendeta GKI Martin Luther Sentani pe palisun na ipala koran nih pendeta GKI Lembayordan Padang Bulan pe palisun na ipala to umba kada dio adi pe palisun na ipala to untimang kada dio gebi pe palisun na ipala kepala suku ipar besar Bonifacius Yoku pe palisun na ipala kipo tomatuan na lan kerugunan sarirate siane payung pe palisun na ipala sia tomatuanta AKBP Set Salino SHMH pe palisun na ipala sia tomatuanta Pabeno BL pe palisun na ipala sia tomatuanta Herianto Ban pe palisun na ipala sia tomatuanta Julius Kalatiko pe palisun na ipala sia tomatuanta Andarias Karram pe palisun na ipala sia tomatuanta Yusuf Rangan pe palisun na ipala sia tomatuanta Simon Palayugan pe palisun na ipala sia tomatuanta Ne Susa pe palisun na ipala
Tomatuanta sia Ibu Uleba, pe palisun naipala. Tomatuanta sia Bapak Franz Tangke, pe palisun naipala. Tomatuanta sia Daniel Irram, pe palisun naipala. Iyo, di gua kamu keluarga Sarira Inde Jayapura, ko kisabo teme itu mataina, yaitu kita anggota kerukunan ko kita las siti noite. Kabupaten Jayapura te, Sarira Kota te. Yaitu kami Sarira Desa tidak usah. Yo. Sarira Desa kan dulu buntu Sarira. Alai mi si ira-ira abangi si sama bodoh di pasi tanah-tanah ka hutan dua kayu. Palambanan leh. Coba ke bodoh. Iyo, si taruh nate pesi paranta lako pesi parana adi solagebi lako pengurus IKT provinsi, kota dan kabupaten. Sia tomatuanta sia Bapak Edi Rante Tasak, pe palisun naipala. Tomatuanta sia Bapak Elias Paonganan, pe palisun naipala. Tomatuanta sia Bapak Simon Parerungan, tomatuanta sia Bapak Daud Bija, tomatuanta sia Bapak Joni Lumba, pe palisun naipala. Yo, takwasola ki dumi itu sa Lumba. Yo. Si taruna tomatuanta sia Bapak Yunus Sarong, pe palisun naipala. Banilako. Yan mitandai loko iban ni. Si taruna tomatuanta sia Bapak Franz Tangga, pe palisun naipala. Si taruna tomatuanta sia Bapak Jack Sambe, pe palisun naipala. Si taruna tomatuanta sia Bapak David Patabang, pe palisun naipala.
Bapak David Patabang toh. Ya, minta bantu siapa yang kenal bawakan. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Amos Randalangi. Oh, ni nak baku kuah Randalingi ya, Pak kuah Randalangi. Ya, Tomatuanta siya Bapak Amos Randalingi. Pe palisun na ipala. Iyo, Tomatuanta Bapak Ajek sampai teh. Ya. Dan mi si tetangga respon mi bawakan nih. Si Taruna Tomatuanta lang kerukunan Talu Lembangana. Tomatuanta siya Bapak Yohanes Somalinggi. Pe palisun na ipala. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Teo Allolayo. Pe palisun na ipala. Teo Allolayo. Ya. Si Taruna Tomatuanta Bapak John Rende Mangontan. Pe palisun na ipala. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Simon Belo. Pe palisun na ipala. Si Taruna Tomatuanta siya Indo Hermin Borean. Pe palisun na ipala. Si Taruna Pesiparan na Adi Solagebi lako Tomatuanta lang kerukunan kesu. Yo, yate Adi to kesu duka. Matongkonan dulu kesu siya dulu tadongkon siya dulu nonongan. Tomatuanta siya Bapak Esron Lapi. Ya, Kambaro kami di Sorongan. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Yohanes Bakti. Pe palisun na ipala. Langsung. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Julius Palunlungan. Pe palisun na ipala. To tadong kontol kamu. Tahu kau tahu untuk kalanda to kesangan na di basa. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Martin Dembok. Nenek aku Martin Dembok. Iyo, nenek aku ya to. Oh tak, warga Kulambay lang ang kampung. Tomatuanta siya Bapak Martin Dembok. Pe palisun na ipala. Oh. Si Taruna Tomatuanta siya Ibu Christina Pasapan. Tapos sola kita tadong konti to. Ba't ni sola kita tadong konti. Pasapan. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Paulus Lande. Takot to nonongan to le kamu. Wala, kisang balay may nonongan to. Si Taruna Tomatuanta siya Bapak Martin Sasu. Pe palisun na ipala. Nonongan.
Iya, si taruna pesiparan na adi sula gebi lako to matuanta lan mai bastem sia bokin. Sia to matuanta bapa payung sarira. Tako bati na pumapanti lang ato. Sarira. Si taruna to matuanta siya bapa altan diose pe palisun na ipala. Si taruna to matuanta siya bapa altan di bajo pe palisun na ipala. Si taruna to matuanta siya bapa takdir dan duru pe palisun na ipala. Mambela paki isang nito yang apaki pelelei. Si taruna to matuanta siya bapa paramba pe palisun na ipa. Si taruna to matuanta siya Nene Gibson pe palisun na ipala. Si taruna to matuanta siya Bapak Melianto Paunganan. Kesibaran na adi sulagebi lako tumatuanta pengurus ikate provinsi. Tentu kilambiran modolo ina ko waktu kelek nau mau kilambiran ini teto. Tumatuanta sia Ibu Sarce Soreng. Pe palisun na ipala. Ibu wakil tali kamu. Iya. Tumatuanta sia Bapak Martin Liga. Pe palisun na ipala. Bapak sekretaris to. Iya, kita tolong dibantu respon. Si taruna tumatuanta Ibu Elizabeth Sangka. Pe palisun na ipala. Evan Karori. Oke, Pongki Tumanta. Oke, Evan. Balik ko man may ito to. Yung kiringam. Oke, Yusrin. May nagugat tayo binatong hindi kampo ko si Tuko Amon tayo. Si taruna tumatuanta Bapak Profesor Yohanes Rante. Kasi Tuko Amon. Pe palisun na ipala. Pero mo kapo. Si taruna tumatuanta siya Profesor Arong Lamba. Pe palisun na ipala. Si taruna pesibaran na adi sulagebi lako ikate kabupaten ko mo kisabo doloy na. Si taruna laki pataru mate. Tumatuanta siya Bapak Matius Payung. Pe palisun na ipala. Si taruna tumatuanta siya Daniel Lobo. Pe palisun na ipala. Si taruna tumatuanta siya Ibu Maria Bawan. Pe palisun na ipala.
Si Taruna to matuanta siya Bapak Peter Sambara. Pe palisun na ipala. Si Taruna to matuanta siya Bapak Dr. Yusuf Yambe. Pe palisun na ipala. Si Taruna pesiparan na di Solagebi lako pematuan talan IKT kota. Satu kali. To matuan ta siya Bapak Martinus Kandola. Pe palisun na ipala. To matuan ta siya Bapak Martin Kombong. Pe palisun na ipala. Pematuan Pak Martin Kombong. Si Taruna Ibu Bendahara IKT Kota. Pe palisun ni pala. Yo tak kikilala sangan na. Vivi Randa. Oh, iyo tabi. Tak kikilala sangan na. Si Taruna to matuanta Bapak Jerry Somalinggi. Pe palisun na pala. Si Taruna to matuanta Bapak Ahmad Saujana. Sujana. Kayaknya solaki do may pasang din ete. Yo. Panggawa na yapan. Ay pan, nandiyo ta ng bos mo ya. Ay pan. Si Taruna Tomatuanta Ibu Mersirita. Bapak ya tuh. Salah. Iyo napulang nan yayanan sanda makamban yo batang di kalena ke bapak ni sangai ibu. Oh, lamin ba aga atuyanan yo batang di kalena to. Amin. Oke, Om Mersirita. Pada Si Taruna pesiparan na Adi Solagebi lako Tomatuanta lan IKT wilayah 1. Tomatuanta siya Bapak Martin Buan. Pe palisun na pala. Ketua wilayah 1. Si Taruna Tomatuanta Bapak Markus Sesa. Wakil ketua tau. Palisun na pala. Si Taruna Tomatuanta Bapak Yakob Tedam. Palisun na pala. Pak Sekretaris. Bapak Yakob Tedang. Bayan na dola kampung kisanga Bapak Malino. Si Taruna Tomatuanta Bapak Lukas Lamba. Palisun na pala. Si Taruna Tomatuanta Bapak Yusuf Tangdiaram. Palisun na pala. Si Taruna Tomatuanta Bapak Daud Ampulembang. Palisun na pala.
Iyo, si Taruna Pesiparanna Adi Sulagebi lako Tomatuanta pengurus IKT wilayah 2. Tomatuanta Bapak Daud Mangeta P Palisun Naipala. Si Taruna Tomatuanta tu sebagai wakil IKT wilayah 2. Kaki gila lesangan na. Minda sangan na. Yang besar itu. Kisman. Oh, Bapak Kisman yang kami hormati. Yo, Bapak Wakil. Si Taruna Tomatuangki Sekretaris IKT wilayah 2. Kaki gila lesangan na. Pak Ruben Sama. Si Taruna Tomatuanta Bendahara IKT wilayah 2. Iya. Bendahara siapa? Pak Wakil. Bendahara IKT wilayah 2. Itu na rin kami Pak Wakil na. Si Taruna Tomatuanta Bapak Petrus Londong. Palisun na Pak. Si Taruna Pesiparanna Adi Sulagebi lako Tomatuanta pengurus IKT wilayah 3. Tomatuanta sia Bapak Kampung Sarungallo. Palisun na Ipala. Kapasola kilam may salay bayo ito. Si Taruna Tomatuanta Bapak Isak Pakondo. Pak Wakil ito. Palisun na Ipala. Bapak Isak. Oh. Si Taruna Tomatuanta Bapak Leonard Bira. Palisun na Ipala. Leonard Bira. Pak Leonard. Sekalian ke sana. Si Taruna Tomatuanta Bendahara Mariatim. Ibu Mariatim. Ya, biasanya bendahara itu ibu. Termasuk di rumah tangga bendahara itu ibu. Jadi bapak-bapak jangan ini ya. Si Taruna Tomatuanta Bapak Yunus Rumimin. Ya, mohon maaf kalau salah sebut. Si Taruna Tomatuanta Bapak Henry Renyan. Ya, mohon maaf kalau kami salah sebut. Si Taruna Pesiparanna Adi Sulagebi lako Tomatuanta pengurus IKT wilayah 4. Ya, wilayah 4. Wilayah 3 sudah aman. Tomatuanta Bapak Martin Tandi. Palisun na Ipala. Ya, mohon respon.
wilayah 4. Kalau tidak ada respon, Pak, ini bukan kan? Bapak Martin Tandi, Ketua IKT Wilayah 4. Ada hadir? Atau tetangga? Sudah tamu. Si Taruna Pesiparanna Adi Solagebi Lago Wakil Ketua IKT Wilayah 4 Pepalisun Nepala, kami lupa namanya. Ya. Kumpul saja di situ. Sekalian tunggu, sabar bu. Kalau mau dibawakan sekalian nanti. Ya, sabar, payung di dalam, Sabar. Ya udah kau pendapat nasang nih, kisah ina sangat dulu, kisah guna sangat. Sabar bu. Pak Wakil, Pak Ketua dan Pak Wakil IKT Wilayah 4. Si Taruna Pesiparanna Adi Sulagebi Lako Sekretaris IKT Wilayah 4. Si Taruna Lako Bendahara IKT Wilayah 4. Si Taruna Lako Tomatuanta Pembina IKT Wilayah 4. Pepalisun Nepala. Jadi satu pintu semua ke yang respon tadi. Si Taruna Pesiparanna Adi Sulagebi Lako Pengurus IKT Wilayah 5. Tomatuanta sia Bapak Herman Tangkelayuk Pepalisun Nepala. Tomatuanta Bapak Herman Tangkelayuk Pepalisun Nepala. Si Taruna Tomatuanta Bapak Yohanes Palumean Pepalisun Nepala. Pak Yohanes Palumean, wakilnya. Si Taruna Pak Sekretaris Anto Palawa Pepalisun Nepala. Si Taruna Bendahara IKT Wilayah 5 Ibu Damaris Pakan Pepalisun Nepala. Si Taruna Pembina IKT Wilayah 5 Bapak Thomas Aris Rewasan Pepalisun Nepala. Bapak Thomas Aris Rewasan. Si Taruna Pembina IKT Wilayah 5 Bapak Antonius Huta Barat Pepalisun Nepala. Si Taruna Pesiparanna Adi Sulagebi Lako Pengurus IKT Wilayah 6 Tomatuanta sia Bapak Yohanes Rumba Pepalisun Nepala. Ya, ada respon Bapak Yohanes Rumba. Amankan. Bapak Yohanes Rumba, Ketua. Si Taruna Pesiparanna Adi Sulagebi Lako Wakil Ketua IKT Wilayah 6. Kami lupa namanya. Si Taruna Lako Sekretaris IKT Wilayah 6. Kami lupa namanya juga. Ya, sekretaris. Si Taruna Pesiparanna Adi Lako Tomatuanta Bendahara IKT Wilayah 6 Pepalisun Nepala. Si Taruna Lako Tomatuanta Pembina IKT Wilayah 6. Ya, ada dua orang tua kita, ya mohon direspon untuk dibantu.
Ya mau di gua bat pagkatao malilu. Di padolo ya ina tete may topeto ya lo pa susimo ko hiko siya mo ina buda tang kilambi na hina pa kinesiman. Tomatuan ta Bapak Yohanes Lenga. Pe palisun na pala. Tomatuan ta Pendeta Trisno Yanto Bingo. Pe palisun na pala. Tomatuan ta Bapak Pendeta Heskia. Pe palisun na pala. Kita break sejenak, kita ngopi dulu. Iya, jadi pengurus wilayah di kabupaten. Ya, karena acara ini ada di kabupaten, bukan di kota. Surga kecil jatuh ke bumi. Iya. Itulah Papua tanah kami. Iya. Pintu apa? Sentana TV. Salam dari Sentani, keluarga besar Sangala. Kami punya kampung dari Tokesan. Oke, Iya, Jalan Buntu Batu. Nah, di Lambi Maida, bagian dari keluarga Talu Lembangan nanti. Tomatuan ta Bapak Profesor Daniel Lantang. Pepalisun na pala ate, kita tolong di bantu patay. Iya, tomatuan ta Lantang Lulembangan na. Perangi solanasang iya te pesiparan na adi sulagebi lako keluarga basse sang tempe. Iya, jadi kutole iya te pesiparan na adi sulagebi lako keluarga jumai basse sang tempe. Bastem. Ta si teroina sama kami to. Tong-tuang ko mga piswa ko may ta si teroina sama kami to. Pe palisun na pala. Bastem ini, woi. Bastem, yo, bastem. Tawanan tuh Bastem. Halo, oke, Bastem. Oke, keluarga Bastem. Bastem Pantilang. Bastem Malaga. Oke, mantap. Bastem. Mantap. Lain. Iya, Sangala TV. Mulai tuh Mateo. Sangala TV. Tomatuan ta pengurus kerukunan Sarira Kabupaten. Tomatuan ta Bapak Markus Upa. Iya. Martin Upa. Martin Upa. Sekretaris Jeffrey Yanto Tando. P. Palisun Nepala. Langsung ambil saja. Si Taruna Bendahara Jurni P. Jurni Bagita. P. Palisun Nepala. Jurni Bagita. Dening Betuina. Tomatuan Talan Kerukunan Sarira Kabupaten Bapak Gidon Palaklangan. P. Palisun Nepala. Tomatuan ta pengurus Kerukunan Sarira Kota. Wakil Kerukunan Sarira Kota. P. Palisun Nepala. Nasaan ang wakil? Leo. Sekretaris Sarira Kota. Dia betul apa? Sekali usia.
Bendahara Sarina Kota. Pepali sini Pak, Bendahara. Ya tuh ini nak mangkok mojo provinsi na. Tomatuanta pengurus kerukunan Basse Sang Tempe, tomatuanta ketuanna, wakil ketuanna, sekretaris bendahara siapa pembina. Pepali sini Pak. Oh, kamu mau tomatuan ke kerukunan Basse Tontandayo. Tomatuanta pengurus kerukunan Kesu. Ketuanna, wakilna, sekretarisnya, bendaharana, na pembina. Pepalisun na ipala, pesiparana di sola. Gini. Kerukunan Kesu, Ya, iya toh. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembina. Pesiparana Adi Solagebi lako pengurus kerukunan Bokin. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembina. Bokin toh, kamu tuh Bokin. Keluar ke Bokin. Pesiparana Adi Sola Gebi lako pengurus kerukunan Monongan. Ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, pembina. Kamu tolong toh. Bukit Nonongan. Pesiparana Adi Solagebi lako pengurus kerukunan Salu. Ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan pembina. Pepalisun Nepala. Kamu domatuan kita pengurus kerukunan Salu. Salu sopai itu maksudnya. Maksudnya udah kata Salu tiap kak. Salu borohan. Salu sopai maksudnya. Salu sopai. Targa kamu anakmu Dandi. Udah pisang lah. Tomatuan pengurus kerukunan Bungin. Kerukunan Bungin. Ketuanna, siya wakil, sekretaris, bendahara dan pembina. Pepalisun ni pala, kamu keluarga dari Bungin teh. Yo, halo keluarga pengurus kerukunan Bungin ada? Ada? Kita tolong. Iya masyarakat Bungin itu talo orang. Oh talo pinanelo talo. Oh mandiri siya to Bungin siya. Oh yun. Ya Bukit. Pesiparanda Adi Solagebi lako tomatuanta pengurus kerukunan Patangabua. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pembina kerukunan Patangabua. Patangabua Makale kate. Oh, Patangabua Makale. Satu-satu ada mobil-mobil luar dihalang oleh mobil PA 1579 Honda Rafi. Tolong digeser. Terima kasih. Pesiparana Adi Solagebi lako pengurus tomatuanta pengurus kerukunan Lembang Kairo. Pepalisun na ipala. Ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan pembina kerukunan Lembang Kairo. Oh, Lembang Kairo. Oke. Pesiparana Adi lako tomatuanta pengurus kerukunan Sangala.
Kira Sakala. Sangala. Ketua, wakil ketua. Kayak Toyo. Satu lagi. Sangala deh. Sangala Kabupaten Jayapura. Ya. Dari Bukit ini Sangala Kota. Sakala Kampung. Lagi ada Sakala Kampung apa yang baik Pak? Sakala Kota ya. Pesibaran na Adi Sola Gebi Lago Tomatuan ka pengurus kerukunan Saluallo Kabupaten Salolo. Saluallo Sangala Oh, jadi, kampungnya Oh, Sangala TV Oke. Lampio. Oh, Jimmy, may pernah tahu ya? Ini mah Sakala ya. Salolo. Pesibaran na Adi Sola Gebi Lago Tomatuan ka pengurus kerukunan Batualu Kabupaten Jayapura. Oke, betul. Oke. Oh, Jayapura, Sibanasa Oke, to. ya. Pengurus kerukunan Batualu Jayapura. Oke, itu betul. Palisun Nepala, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan pembina kerukunan Batualu. Oh, Toren dalam kami tawad Sakala. Oke, baik ya. Belum bayar kebol udah. Kita misalnya. Batualu ini, silakan. Pesibarana Adi Solagebi lako pengurus. Tomatuanta pengurus kerukunan Tinoring Kepe Jayapura. Ya, Tomatuanta pengurus kerukunan Tinoring Kepe Jayapura. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pembina. Tinoring Kepe, mohon respon. Oke, Tinoring. Solaki to Tinoring Kepe, domai mengkepe. Pesibaranna Adi Solagebi lako tomatuanta pengurus kerukunan Gasing. Ya, kerukunan Gasing domai mengkepe. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pembina. Dia kami keluarga dari Gasing. Oh iya. Si Taruna Pesibarana Adi Sulagebi Lago Tomatuanta pengurus kerukunan Palipu Kandora Jayapura. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pembina Pepalisun Naipala. Pesibarana Adi Solagebi Lago Tomatuanta pengurus kerukunan Tiromanda Manggau Jayapura. Siapa? Sumaling Gite dan ya, ini Tiromanda Manggau. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pembina. Tiromanda Manggau, yan itu Sibelanjaya kenapa Hadir Gasing, oke, peran selindi dari Gasing. Pesibarana Adi Lago Tomatuanta pengurus kerukunan Tampo Simbuang Jayapura. Oke, Tampo Simbuang. Keluarga kerukunan Tampo Simbuang. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pembina. Tewas Square. Makasa. Oke, mantap. Wih. Pesibarana Adi Solagebi Lako Ketua Rayon 1 IKT Wilayah 1 Kabupaten Jayapura. Ketua Rayon 1. Ayo, koordinator Rayon. Intinya bosnya Rayon. Ambil. Panggawana Rayon 2 teh.
bawa na ikatira buat. Oh, ini kan. Begitu. Eh, Selama ya. Oke, Be. Yo, selamat lagu Onua. Sangat lah. Oke, baik. Woi. Mantap. Sangat lah punya ini. Woi, kerugian sangat lah. Oke, mantap. Ini kita di gerbang Wah, Sangat. mantap sekali. Oke. Sangatlah TV selalu top. Dia selalu Amin, mengikuti mantap. saya. Terima kasih. Mantap, Sangatlah TV ya. Oke, baik. Oke, Oke, ya. Makassar Tawana. Salam untuk Pak Keluarga. Guru Anda. Wakil ketua Anda kan dia. pernah sangat lah. Yo, Ah. itu guru Anda. Yo. Selamat. Mantap Pak Tontina. Mak Tonti Patomali. Iya, Pak Tonti. Aduh, melangan mikir atur rakyat. Saya miba milemba ila. Ali Sulagedi laku Pemuda Sarira Kabupaten. Oke, Peparisun Nepala. Pemuda Sarira, weh. Siapa? Ikilalai kemia Pemuda. Pemuda Sarira. Halo, weh, Makassar Tanah Ibu, weh. Festivalan na Ali Sulagedi laku Sound System teh. Oke, sound system. Peparisun Nepala. Ada pending atau Sibamo sound system dan pemusik. Festivalan na Ali Sulagedi lagu tim dekorasi deh. Oke, tim dekorasi. Siapa yang dekorasi? Sarira dekorasi. Ya. Oke, tanya Jimmy, tanya kamu. Selamat. Ya. Oke, terima kasih. Titip salam Sangatlah. Ya, oke itu Sangatlah. Ya. Oke. Apa detetan wasoti lah. Oh, Susimo Kikuai na budak tangki lambi na manas sama kamban tangki kartuina. Jadi inang kipadolo kumua ko dengki mani tanga langan na landeran dan dipuduki ibu tangala tabannya maloy batang apa tontong kanya mempala langan to tumang pararata na bongosoran para yapantan lako batang di kalemi ang itontong masak ke mairi madarindik untuk roy te kuli na padang untuk yesung ite di kalebo na libo sanda kasale inde padang di Jayapura inde Bambasentani inde kami itu mangura mitundoy na tataduan nila ko te may tumatuan tatumadok ko to temo lantay na yang sudah disebut namanya by pengurus Tumatuan Pembina ko ya da omata sorongan itu saat ini siapa disabu ina jadi yang belum jadi mohon maaf dengan sangat itu mak kalian bang mau dibuka deh supaya toromai melo teh pesiparan anak ta Pan. Jadi semua yang hadir di sini dapat mulai dari depan Nah, yang tadi ada sudah keluarga Sarira kan sudah ada tadi keluarga Sarira sudah ada tadi Sarira Kota dan Sarira Kabupaten keluarga Basten juga sudah ada tadi ya nasi tirai di luar itu yang hadir Oh, ini yang baru datang yo. ya yang baru datang ya supaya kita cukup semua bisa nikmati semua berkat Tuhan. Ayo, siapa? Baik. Ya, mantap. Nah, jadi yang sudah datang dibagikan semua daging ala kadarnya. Oke, baik. Yang belum dapat. bagus pertama dulu festivalan na adi Sulagedi lako Tumatuan pengurus pembukaan tamu lepana di Jayapura ketua sekretaris bendahara Yang belum dapat tapi Balisun Nepala semoga semua lalu hadir. pengurus pembukaan tamu lepana Ya. ya
yang sudah dapat tadi, ya kita per rumah, jangan per person. Jadi yang ada dua kisah soal anak kita, oh teman-teman tadi itu anak, nggak usah nanti kan masih satu rumah tangga. Ya di Banua. Ya. Semoga semua yang hadir dapat bingkisan ala kadarnya dari Adik dan Gaby. Semua bisa dinikmati. Sabar, kenapa kau minta apa? Ya. Pengurus IKT wilayah 6. Minta tolong siapa yang bisa bantu bawah. Oh iya, mati di bawah. Tundo ini tingkan bayi. Siapa aja mataka. Dia tuh din na mo ina. O makasih mo to. Yo, dia pati tarubukan alam ta pihak-pihak ki. Makasih Le, puji Tuhan berkatnya Adi sama Gaby bisa dinikmati.